Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke lapho-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke laphana-ke wenze okulungile-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezolokhu ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sonke nje manje ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje lisayiphethanga-ke kahle-ke laphana-ke e-AMK ne-EFF-ke laphana-ke njengoba sebehlaselana-ke ngamagama-ke laphana-ke uqalile uJulius Malema wahlasela-ke uJacob Zuma-ke ne-AMK-ke laphana-ke ethi-ke i-AMK-ke beno-Jacob Zuma-ke bayikweleta-ke izimali-ke laphana-ke baveza-ke nokuningi-ke laphana kodwa lana ngifuna ukuthi kuningi kuze ngampela nje udlala-ke i-clip echaza-ke eveza okuningi-ke laphana-ke soyidlala-ke la ngicela uma sizuleke le clip ungene ama-comment section futhi uvo lwakho uthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba ubhala ukuthi uyahambiselana nokushiwo-ke laphana masenze okulungile-ke ungixhase ucindezeleke ebhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala likusho nesenti-ke limnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha zokufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Khale ngani ukhuza ngathi yekani ukuyihuqa kwi-EFF ngoba mhlambe nazi ukuthi ne-ideology. Ngani ukhuza, I told you. Ngathi ngeke iziphele kahle lento le. Ngayisho even before elections ngathi yekani ukuzenza umshungo owodwa noMalema. Azi ya injani manje indaba. Kuvuka nokuthi ubaba kusho yena kwasho public protect report ukuthi ucorrupt. Nelontozana nentozana icourt nayo. Yasho i-High Court ukuthi cha ucorrupt ngempela ingakho kwazi yamphoqa inkatho ukuthi akakhokha ingxenye yomuzi wakhe u246 million lo wakha ne-swimming pool kabani ka12 million. Ayikhala ihlangene phezulu njengamahele ayikhala kodwa nobaba uthathe watheza kabi watheza injini wabona ukuthi hayi ubutha straight lobo. Asho omunye laphana omunye washo long time kwalabantu soze bazwana ayikhala impela. Yabona lokho yoqaqana ukusa ukuthi ke manje lokho okunye ukuthi vele into temporary ngoba manje kukanje but lana sazi nakho kade kunama SRC elections ezikoleni la kwenzakaleni ngeqembu leli lamalentozana lawo popcorn adikuhlekisa manje nizenze Obama wena imadikizela Mandela no Steve Biko no Oliver Tambo wakweza umuntu ozabalaza efonini. Excuse me, should over yila ukuthi sengathiwa ngiyazabalaza ayikhala impela ovanani kubi. Kodwa wakuzwapha ukuthi abantu bethi bonke balolo umuntu omnyama kodwa bahlukahlukene bamaqembu bonke lamaqembu ana same like idea ane mission eyodwa kodwa manje amaqembu amaningi why these people can't unite if it not only about money self enrichment. Well lele yabona ipolitiki it either you benefit from it or it benefits from you. Abantu basebechaza ulimi lobuhlungu but either it uses you or it chows you. Into ekushunge nashukela leya.